Urwachinkonko inyichinsi imeya radio Francis Kori wasiokia abangena chimibere ogo chenchi wako ba ministani go wakorekanire maragoba ya rero ekyombe kyabari mu bechi secondary kugania obwana bwabo n'abamenyi b'ekiro ya kamera kugokera okwagachwa okwigorwa gw'ekiro y'ekyombe ayo mananda mango mwanchomo tegali tetanyore asinchira yobo ikerano chemeja hailena aya tekiraboni gani go aba minister au ba chenchigo go church ministry na Monica Juma airali bagali aye mo yechinguru chomulero na boigo ketel ni ganyaraga kwirali bagali ya Monica asokoba omo minister o devolution na boigo mo minister o devolution wa Eugene Wamalwa ni go aira li bagali akoba omo minister asensemo ya of the Constitution. The following reorganizations and transfers of functions are made. First department. The State Department for Arid and Semi-Arid Land has now been transferred to the Ministry of Public Service and Gender. 2. The State Department of Social Protection, Pensions and Senior Citizens has been transferred to the Ministry of Public Service and Gender. 3. The State Department of Special Programs is transferred to the State Department of Social Protection, Pensions, and Senior Citizens Affairs, and the department will hereby be renamed as the State Department for abangina chimibere kurwase kenyoro Kenya genke magenche bomachoge barabu nigo bago kire mega yokonyora obokonyi bomugondo ime transmara kurwase omo komanda babanyimbo ase county ya Kisii Francis Kori kakwana amona barike mangana Kori nigo ataira egetambokerekyo elyogonchorelia amagima abo ase abange babo bare ababurakana abakangire amarwa elyo basimeke chinyeni elyo kwegenderelia ase amagimabo ya polisi ili kutafutia washamba, na tumepata kwa ndugu huyu Joshua Shai na tumepata na ametupatia kwa bei nzuri. Ile imebaki sasa ni kulima, kuweka mbegu, kuweka mbolea ili wamama wetu waanze sasa kuvuna pesa, na hata wakati itakuwa tayari tunataka wahisani wakuje wanunue mboga hapa ili wamama wetu waone kwamba jamii ipo kusimama na wao. Kwa hivyo mimi kama polisi leo tumekuja hapa kama jamii moja, na mimi ushirikiano huu wa kupeana mashamba na ndugu zetu wa Maasai ambao wako hapa Transmara, na tunataka kukuza hiyo uhusiano. Na pia ufugaji wa kuku tunasema wahisani wengine wachukue ya kuku ili wamama hao wawe mfano kwa wale ambao wanatengeneza pombe wakuje huku. Boigo na bangina buna barabumba bwate ayale balengi okwana maiga yokogokera konyora umugondo yu Mama tu walikuwa wanatengeneza pombe, lakini sasa wamama wamelia sana, wamesema serikali tusaidie, watupatie pesa ya kufanya biashara, na sasa serikali imetusaidia, imetuanzia kutununulia samba. Tumenunua hapa kwa Joshua, ametupatia samba 2 eka. Sasa tunashukuru sana serikali yetu kwa kutupatia, yani kwa kutusaidia, iendelee isiache, iendelee kutusaidia. Kwa majina Kale Mukero Ndabu, maeneo ya Nyagenge. Nami ni mmoja wao kwa hii kundi la mama. Tumeshukuru. Zamani tulikuwa tunaogopa askari, walikuwa maadui zetu. Hata ukipatwa na shida unaona askari ni shida kwako tena. Sasa ni asante kwa askari wametuungana na zizi na familia nzima. Sasa kazi yetu sasa kama wamama wao ambao tumepata hii ujumbe, tutaenda manyumbani, tutaenda kila kijiji, tutoe wamama wote tukuje tuungane tuinue Kenya juu. Boigo omorobiro yonigo orengete koreta obomo egati yorgongoro gusin na boigo Transmara ase boigo Kori bobo
aroberetie na ase ogotuga chingoko oboncherere bw'ekibando elyo kwenekia buna amagimabo anyare gakoboka ko chenjwa naboigo omonia omugondo oyo nigateba buna nigo bagwaka mngambi mono ase okora okobwatana naboigo korokia omolembe egati y'abamenyi bagusi naboigo balia ba Transmara ya shamba yenye tunakondesha kwa miradi ya kuweka mboga ama vitu vingine ambayo itatusaidia kama sisi wakazi wa hapa na wa pale Nyanza. Sasa sisi hapa tumeshikana na watu zetu kutoka Nyanza kwamba hii inawajilisha kwamba tuko na amani ya kutosha, hatuna vita, tunafanya maendeleo ya mboga, maendeleo ya miwa. Sana maendeleo ya mboga leo ndio hipo hapa. So nashukuru sana wenzetu na ama County Police Commander kutoka Kisii kwa shikilia wamama idara hii, na tunashukuru sana. Na wenzetu wamama ambao wamekuja hapa leo na washukuru sana. Tumepata shamba, tutaendelea pamoja na tunadamisha amani. Ya kwamba unajua kwamba hapa sisi tunafanya abamenyekuru akemere County Nyamira nigo bagokire ose okwigura gwechiro yechombe yakemera iyo erache kubakonya gokinya obonchereri bwabo bwechombe tigatumanyore oyo minto Thomas Ombuna anyarega kobaga gotwa oroboti oru asinchira iyo bwikerano nigo yigura ichiro yichombe yakemera ime yakemera wode asichiri biranchikokonya bamenya senseme yose ukini ubonchire bwabo bw'ichombe igati yabarayibero bekera nasumo yuyunga mu county secretary James Ntabo mu MCS bodi yojoja igati yabarayibande kemera korana ya muri kubia ikiagera mbona hoere kemera ila ikiende nyatanga kia tuli nga ikiendege kwa hakikere serikali enene kubata ina serikali ya county government. This is good. Igo na itironga industry kwa jiroro what billions of shillings. Kemera will be set like market centers for collection of goods. Waziri asensemu ya trade Stephen Ononga igatebire bune serikali yeyo nigo yakureche project ejo kira kikokonya bananchi ya ensemeyo. The county government has constructed market stores, market sets, market toilets and fencing markets throughout the county. Since the start of the revolution, the county government has constructed and renovated. Chief officer asensemo ya kirika jaride mumanyi igo arekana kugokera ubuguru bwikire yo. Ndeko kulide mumanyi sitono. Chief officer agriculture livestock and fisheries. Mama wako manana singi ndio konyore chiro yare gai miapa. Kundunango te pare is around several years. Yare tayo paraga ende ya gate to kuya kole permanent kota tuerumbura. Boigoni gamenta gotebabuna koiguru ogwikire yo nigo kora kikokonya ogukinya gukuru kwebangasi county yu Nyamira. Ketiangu ane generally uno mochief officer wa agriculture. Tutagete revenue ne bango. Ebango nere kogera togoretera magenderande. Ebange imo tonere kogera toro sicho chiri mwakoria kwana. Ebange inere kogera tobeke kitaye cyateba. Abamenyikuru se county Nyamira asensemo ya Kimera Wode. Gobatebire bunanire bijya bwigo kiri yo muguncure nyane kunyara kuma kwigurwa. Onyamuka ko batoga bako batubeza muka nyengesyo. Yenda mabeke kiro mugoncoro. And I saw days and times. Ikero kyabo nigo batebire buna. Munaro ye serikali yagenderete ukurumwa asensemo ya manga. Asibaganire serikali gosonga tina kwenye kibuna yabakonyire benne. Kuba uyo muna boba. Nakubule mu bunjuwe mangayiro natali na host na roki. Obale mu bwe mangayiro 161 acres. Kiro ko kwa mabogiresi ni area. Napirenda bantu bako bokora. Riboti ligetasini kia radio Mvuna kule si county ya Nyamira. Ninche Thomas Ombuna. Esabe amaboko tenena ale kurwase oyomino beranka asobwa motobuye corona emesa ya mangana maya una tekire Abasaya korwase county Busia nigo babori wesokia asobonge kwene na ebibande chingaki omorobero bokwerikia ase ogwanka chikura bogo chigo cha chitariki inye omutenye oikomi baokwana nabarikia mangana abasabo korwase ekiamagya ODM nigo barachigo chaka chi campaign cyabo asomo cyoyo na akubaganya abasaya bari batarabwata ebibande banyale bako bagoika ase egetugo kubwata ebibande nabwo kubolia abagambi bali
bataraba banderi bagakubwata bibande banyale bako bakubwata elyo ekikubakonya chingaki cyo waka chikura nagokorera omoncho motegereri nigo yarekanire ko ba akongu ase abakungu gwakero chikura asorogongorwa guse korwa chingaki Kenya enyora obosibore Goikabono mukungu tayo gusi onyagochoro buna omubunge utatiga ase ekirogo kyo women representative tatenyore oyo minto Nyaja Brian erinda nyarga ko bakagotwerera ase obwikirano 53 kurwa Kenya yanyoreto obosibore esegio kweneke omubaro bosubati ngo ikirore obwabasacha samangana yoborayi ligegendrete na nemyaka kenda yokete galiteto ikomwaka wa 2030 chinga kigange yu egwendete beya ikiranire nonyana bo ekene nkelinga nikotorare amaoni yanga omusubati abega bana senjete konyarekana asokorora kwane aseri rubara lyegusi obwatanekana oko gati abasubati n'abasacha ni okolekanete muno ndanya ligikoropo umumenye ubusongo bwayo igoro yegende getokobori bigoro yabora ibwa basubati gose mbagamba so president no bugabana abasubati bayigete bagasikirwa ke bakanyorwake abakorango tema bari kinyo kunyara gukoko konga igobono kubachora bere gasi kyagaraze kinyo boro bora kinyo amanya kwa mabare zendo chengamba arare takera kinirende kibaraje uya na bakubwati sibo obutukibwe kuri tunikyo mbegeta ya serikali kya Eco Network Africa no kubwatirania chi county cha Kisii na Nyamira igoro yobora ibo basubati ase chi county chibere niko bokoro kyabuna emerongetane tatonetsane berasi myaye bagusi niko bagwanjira muna ntuganeti abasacha n'abakungu asuburai nonyana bemerongetane tatonetsane bere chinu gutenya asimi abantu baunengetigwe niko egoteba mbanya kumwakire kura omukungu gotatiga sekirugo kyobo women rep ekyuba goteba kenganga niko babeteretigwe because 7% yes. That women did not vote for their fellow women. That's true. Because if they did, kangona wakungu tugata bangi. And a time is coming, wakungu which could realizing it is important to have wakungu in leadership. Obutukyobu niko bwaligetie komanya siki abasubati bataligwe soki asobonge koliye gwakero chikura ninki ekogereko bakonwa saba kichikura kubakire kura abakungu ninki kira abairere babakire chikura Jen Matiabe no yomo babali baligetie keruga ekyo omwaka wa 2015 na ibere nze buno monge nabo nankoli kitsikura abonta keirimbe supported na inde chinsa chinde abagaka baito ngotema bara abande bato support abande bato tagora but in the real sense amatemu etoko gendekera simetu akora the same paper kire gento neke motoko kore skuru ne ya motoko soma chisemi njiri lakini abagaka bagusiba ito nabangina timane tingangi kire go chikiyaika mbaka banga gotobora intu nabangina obo konguoka abangina abange go bakongusamagega bali gwanja go support boka baragwase baragwo lakini ya ikirenga kyabangina bagwenete gutura ekiagera chinse muno na ya German umongino liororo makel okodire mirememia gati y'abasubati 35 yomo baligitikiro kyo BMCS county Kisii umwaka wa 2015 na ibere no yomo gwika ocholetwe na se county ya Nyamira abakungu 13 niko bawarogityo botebwe kirogekyo aso yomo gwika arumetigwe libagelyo abasubati abanga sorungorwa gusi barasama bagayobora yane na se chibunge chechi county mbalia bachorire gose nominated na igoko bakongu ase barbugo kwandra mangana ya basubati buno MC omachore Karen Magara akwenekia ebintu bigo chali assembly okobori go elected chiwodi bikoge omo MC obori ngati ntotagete kola chinsoko for example na chinsoko usinichipa omo onyoru musacha of course will preferably go for roads lakini onyanare ngo munginari konare gotebana ki abangina koimo kibale they spend a lot of hours looking for water so njitigamba bekire amachange so that the time they spend looking for water can be translated to do some economic activity. Korengana na Magara abakigati abakungu bali banyoreri bagaliokora bamukire ko balera basubati bande. I started politics in my own way. Nobody ongeta yochita ganteria can hold my hand. Onye ndina nyoreto muntu ko hold my hand. Indeed I could be very fun. Niga ko baseme basubati kwene kengo bugata bali chikura aso bunge. And the election does not start in voting. Election starts in the registration of votes. So that yabangina bara bangi kunya batabati
TID, but alikuwa registered as voters. So election tedi go jali the same day of voting. Election starts is a process. So the moment abangina bako manyanga, it is a process, and that we need to be in that table so that they need to partake that food that is there. We are not going to move. Tegera Radio Vuna 102.0 FM ntokole nsemo ya kabi. Roboti uruna ro tokolera mangana maya chetejideka ikomine isano nemo magaye chinsa ikomi chabona maragoba chikoraga ikomine mono enyora senchira yobwenge nchemeja Hailin. Uyunoro mweli obwa mangana maya asenchira yobwekirano.